نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. کیفر هر بدی مجازاتی همانند آن است، ولی هر کس که گذشت نماید و اصلاح کند پاداش او با الله است. بیگمان الله ستمکاران را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.